دەم باش خوێندەکاری مەی هێژا و دەلال ئەس مامۆستا جەمیلە مامۆستای برانچی بیرکاری Refa4 بۆرەمە ئیرۆ وەکە وانەیەکەن و ئەمێ دەرباسی بەشێ سیا بن و ئەمێ وانەیەکەن و ئەمێ هەبدوورە بە فێر ببن و ئەمێ بینن وانەیە ئەمە سەر چییە و ئەمێ ناسکن بێچاوە چێ دەبێ vê dê wanamaya beşê sisiya em bi dest kerta dikin emên hakê kerta naskin bez destpêkê em ê bêjin nîv yanî dema got teşeyek li cema hebe em werin wê teşeyê em parçe bikin em ê parçeyê wê nakê em ê çawa jev cuda kin em ê çawa bi awayekî bîrkarî bikarênin li vê dê dema em bêjin wekî em bêjin sêvek li cema hebe vê sêva henekê em werin parçe bikin em bikine di parçeyê weke hevdû û em ê bêjin bû ev sêvek bû teşeyek bû teşeyekî tenê ji me re diyar dikir em ê me dema me parçe kir bû di parçe li cema bes dema em werin em bi awayekî bîrkarî em bikarbênin got em naskin bê çend parçe li cem me ne û em binivîsin em ê çawa nivîsin ke em hevdû re hinin ser tepeyê û em naskin bê çawa em ê nîvê bikarênin dema got bi awayekî bîrkarî bê dema em werin wekî hakî me li vê dê me waneyek me ser tepeyê me çêkiriye leymonek li cema heye leymûna me saxa ev leymûna henekê teşeyeke tenê li cema diyar dike li vê dê dema me em hatin me kire di parçe li dana me her du parçe jî yeksan in dema di parçe yeksan dana me em ê çawa bi awayekî bîrkarî em ê bikarênin û em ê nivîsin em tên em bi awayê dibêjin bîrkarî kirt em dinivîsin ser tepê dema em werin bêjin kirt em ê bêjin çiye kirt em ê çawa nivîsin kirt em tên destpêkê em ê endamê kirta xwe naskin û em ê hevdûre jî fêr bin bê em ê çawa kirta xwe em ê nivîsin ka destpêkê em endamê kirtê destpêkê em ê hevdûre naskin dema em werin bêjin kirt çiya destpêkê em tên bi awayê bîrkarî em xêzika xwe çê dikin dibê xêzika kirtê xêzika kirtê em ê ên em ê bêjin dema em werin em bêjin nîvê em ê çawa bi awayekî kirt em ê nîva xwe nîşan kin dema em werin em bêjin me xêzika xwe ya kirtê me çêkir em ê ên hejmarê xwe yê eşkêlê jî em ê li ser xêzika xwe bicih kin em ê çawa em ê bi awayekî bîrkarî vê xêzkê bikarênin û hejmarê xwe jî li ser nîşan kin bi awayekî bîrkarî dema em bêjin eşkêla me ji xwe yek li cema bû me hat me di parçe kir di parçeyê yeksan dane me dema em werin bi awayekî kirt çêkin û em hejmara xwe ya eşkêlî dema me kirine di parçeyê yeksan em ê çawa li ser xêzkê bicih kin em ê bêjin ji di duwa yek em ê çawa li ser xêzkê bicih kin ji di duwa yek em ji hejmara yek re çi dibêjin di bîrkarî de û ji hejmara do re jî em çi dibêjin hejmara yek em jê re dibêjin par û hejmara di do em dibêjin paran bi vî awayî em kirteke bîrkarî çê dikin got em eşkêlê xwe diyar dikin û bi vî awayî em dinivîsin dema em dibêjin ji di duan yek em li vê dê nîva eşkêla xwe em diyar dikin em çi eşkêlê bi nîvê em diyar kin bi awayekî bîrkarî çêkin em ji di duan yek dinivîsin bi awayekî kirt li vê dê ji xwe me got kirta me endamê wê nakê par xêzika kirtê û paran pêktê li vê dê dema em dibêjin me eşkêla xwe me di parçe yeksan çêkirin ji xwe li vê dê em karin kirta xwe jî em sê awaya bixwênin bê awayê yek belavî di duan yek belavî di do bê awayê di do em karin çi bi çawa bixwênin em bibêjin jê di duan yek em karin vî awayê jî bixwênin em bi awayê sisiya em ê çawa kirta xwe bixwênin em bibêjin nîv
نیف دما ام کرتا که جد دو یک دبینن ام کارن جیره بیجن نیف دما ام وی کرتا وی اوای ام دبینن بناوی نیف تی نشان کرن بو اشکیلا ما بده پارچه یکسان هاتیا پارچه کرن لویده که امی بهفدوره چند اشکالین گومتریک الجمع هنا امی بهفدوره امی فيري في وانا خوبن بيتشاوا دماغو اشكال تينا بارچا كرن باوايك يكسان بن يانجي نا يكسان بن نهال فيدي اف اشكالين جومتريك الجمع هنا ملكيش جمع هيا دام جمع هيا جروفر جمع هيا وسيغو شجي الجمع هيا اف اشكالين جومتريك ما هات ما بارچا كرنا كامل فيدي امي ان بكيجان جواني كي يكسان هات يا بارچا كرن وكيجان جوانجي نا يكسان هات يا بارچا كرن ب سمبولا شاش یان جیا راست امی بهفدوره جی نشان کن لویده دما امتین بیجن ملکیش الجمع هیا شخوما پارچه کریه ما کریه ده پارچه که امی زینن هر دو پارچه ما یکسانن آنجی نه یکسانن لویده وکا ام دبینن هر دو پارچه ما ای ملکیشه نه یکسانن امی سمبولا شاش لرخ نشان کن دما امورن بیجن دام الجمع ما دما خوشیش خوما پارچه کریه ما کریه ده پارچه یکسان هر دو پارچه ما که ام بهفدوره می زینن یکسانن آنجی نه یکسانن وکی ام دبیجن دماما ما کریه ده پارچه یکسانن امی بسمبولا راست امی نشان کن امورن الجمع بازن هیا بازن جیش خو ما کریه ده پارچه یکسان ام دبینن وکی ام بهفدوره دبینن ده پارچه یکسان جمعنا امی بسمبولا راست جی نشان کن لویده یا داویل جمع سیگوشه سیگوشه خواه ما پارچه کریه ما کریه ده پارچه که اف پارچه مید سیگوشه ده یکسانن آنجی نه یکسانن وکی ام بهفدوره دبینن هر دو پارچه ما نه یکسانن سمبولا شاش امیل جمع نشان کن وکی بو ام بهفدوره فیری نیوه بون به ام چاوا اشکالك الجمع هيا اشکالك تام هجمارا یک نشان دكي مكرنا دي پارچه يكسان دي پارچه يكسان دانما امتين باواي كبير كاري جيرا ام دبيجن كرت امتين دنويسن شخوا كرتاما جسي انداما پكتي شخيزكا كرتي و جپار و پاراني جي پكتي و من بهفدوره جي فيربون بدماغو اشکالك ما نيف مكريا دي پارچه بچاوا امنیوه نشان دکن با اوای کی بیرکاری ددینن وکی گوما گوت بسی اوای جی افکار تی خوندن ام وکی جار کی ام دی بیجن ام کارن بیجن یک بلاوی ددوا ام کارن بیجن جد دوا یک جی و ام کارن بیجن نیو جی وکی گو چند اشکالین گومتریک جی جمع هون ما بهفدوره ام فیرون بکی جان جوانه کی جی یکسان هاتنه پارچه کرین جی و ما نشان کرین با سمبولا راست و شاش که ام هرنا دما ام بیجن اشکالك اشخوگو ملوکن من ویدیو گوت اشکالك تام جمعه دما من نیو نشان کر مبوی اوایی چه کر ام بهفدوره فیربون بینیف به چاوتی نشان کرن و با اوایی کر چاوتی چه کرن بس دما بو سیک جمعه هبی سیک ام چاوت چه کن سیک سيك جمع هيا دما اشخوغو ام دي سيك ما اشكالك تام الجمع اشكالا ما يا تام هجمارك يك الجمع ديار دكي ما اف اشكالا خويا تام ما كريا سي پارچين يكسان هر پارچه كن جوارا ام جدبيجن سيك ام باواين بيركاري وكي گو ام دني فيدا بهفدوره فيرمون باواي كي كرت ما چكر كا ام سيكا خوجي ام بهوایی کی کرد ام بهفدوره چه کن او نشان کن به چاوتی نشان کرن با اوایی کی کرد دماش خو کی ام دبیجن پارچه تام جمع هجمارا کا هجمارا یک نشان دکه مکریا سه پارچه یکسان با اوایی کرد جسیا یک با اوایی کرد ام چه دکن و ام دنویسن با اوایی کن بیرکاری ام جرد بیجن کرد لیویده دما ام دبیجن اف پارچه تام سه پارچه یکسان دیما دما امورن وی کرتا خو ام بخوینن امی چاو خوینن بسه اوایا او جته خوندن و بسه شوازه می یکم دیسا ام دبیجن به دسپیکی امی بیجن یک بلاوی سه یک وی اوای ته خوندن شوازه می دوا
ام کارن بیژن ج سسیا یک ام کارن وی اشکیلا خو و هاجی بخوینن ج سسیا یک شوازی می سیم گو ام کرتا خو ام بخوینن بچه اوای ام کارن بخوینن ام کارن جی رویژن سیک بفي اواي تيخوندن اف اشكيلا ما ياغو مبسي كريا سي بارچه يكسان ما باواي كي كرچيكر ما امشي وازا كي دن فيسن باواي بيركاري وكر او ام سي شوازا جي دخوينن ما گوش خو شوازي ما يكم ام كارن بيجن يك بلاوي سسي ام كارن بيجن جي سسيا يك ام كارن جي بيجن سي يك تمام ام سه شوازه و کرتے خو ام کارن بخوینن لویدش خو اشکالی به جیومتریک الجمع هنا امی بهفدوره و اشکال انها که امی به سمبول الشاش و راسشی امی نشان کن و امی میزنی که اف اشکالی ما جیومتریک به چاو هاتنا پارچه کرن لویده ملکیش الجمع هیا دماغو ام بیجن اف ملکیش ما مکیش خو سی پارچه اف هر سی پارچه ما یکسانن جی آنجینا یکسانن وکی ام دبینن نسی پارچه‌ین یکسان جمعنا ما پارچه کریه سی پارچه بس هر سی پارچه جی نه یکسانن امی ایم سمبولا شاش امی نیشان کن دما ام تین بیجن از اشکال جیومتریک کولکت جمع دما امورین ماجی ام بیجن ما پارچه کریه سی پارچه‌ین دیسا نه یکسان جمع هنا ام سمبولا شاش دیسا نشان دکن دما ام دبیجن از گروورا هنه که الجمعه ام دیسا ما پارچه کریه مکیه سی پارچه این یکسان هر سی پارچه جی یکسانن ام سمبولا راست ام نشان دکن اشکالا ما یا داوی الجمعه سی گوشه هر سی گوشه خو مکیه سی پارچه هر سی پارچه مجی یکسانن ام سمبولا راست ام دیسا نشان دکن الجمعه لجیر چند اشکال جیومتریک الجمع هنا و هاتنا رنگین کرن امی جه اشکال خو ما پارچه کرنا دبیجن امی پارچه خوی گو هاتنا بسی پارچه یکسان امی نشان کن لویده دسپیکه اشکالا ما دسپیکه که امی زینن هاتیا با اوای کی یکسان سی پارچه بویا ولا نه لویده یک دو سی اف اشکالا ما هاتیه پارچه کرن با اوای کی یکسان او سی یک نشان دکه افنا که راستا لویده اف اشکالا ما دو الجمع هاتیه پارچه کرن بس نسی پارچه یکسانن امی بیجن افشاشا دما امورنا گرووره شخو هاتیه پارچه کرن بس نسی پارچه یکسانن افجی ام دبیجن شاشا دما ام تینا ملکیشه هاتیه پارچه کرن و سی پارچه یکسان نشان دکه افجی ام بیجن راستا لویده وکا ام دبینن وانا اما سیک پارچه یک تام نشان دکه هاتیه پارچه کرن سی پارچه یکسان دما ام بیجن با اوای کی کرد اما چاو دنویسی جی اما گو بسی اوایتی خوندن و با اوای کی تین ویساندن دما شوازی می یکم ام کارن بیجن یک بلاوی سسی او جی سسی یک جی و یان جی سی یک نهال ویده امی تفلی شوازه کی دیتره بن و با اوای کی دیتره کرد بن دما کرتک دما اشکالک الجمع هبه اف اشکالا هنک اشخوا ام دبیجن هجمارا یک نشان دکه دما وی اشکالا خویا یک ام دکنه چار پارچه یکسان اف پارچه مایا اف تماما گو ام دکنه چار پارچه یکسان امی بچاو با اوای کی کرد و بیرکاری امی بهفدوره نویسن چاریک وکی ام دبینن تامک الجمعه اف تاما خوا مکریه چار پارچهین یکسان دما امورن ام بیجن با اوای کی کرد و بیرکاری امی چاو نویسن امی بیجن شخوا ام خیسکا خویا کرده بجهدکن و ام دبیجن جچارا یک تامک الجمعه او که هاتیه پارچه کرن چار پارچهین تام دما ام تین دبیجن ام چه شوازی ام کارن وی کرتا خو بخوینن دیسا ام کارن بیجن یک بلاوی
چارا آنجی ج چارا یک آنجی با اوای شێوازی سێیەم چارەیەک تێخواندن وەکی ئەم دەبێژن تامامە هاتیە پارچەکردن بێ چار پەرچەیەن یەکسان و وەک هەت دەما ئەم تێن بە ئەوایەکی کەرت نیشان دەکەن ئەم بە ئەوایە یەک بەلاوی چار ئەم نیشان دەکەن و ئەم دنویسن شخوا کەرتامە لەوێ دێش خێزکا کەرتێ و ji پار و پارانێژی پێکتێ و پسێ ئەوایەژی پسێ شێوازە تێخواندن وەکی ئەم دبینن یەک بەلاوی چار یانجی ji چاران یەک یانجی چارەیەک وی ئەوای تێخواندن لەوێ دێ جەمە شخوا ئەشکێل هەنە کە ئەم ئەشکێلێ خۆ ببینن و ئەم ئەشکێلێ خۆ ئەم سمبۆلا ڕاست یانجی یا شاش ئەم لەرە خوانێکێ بجه دەکەن لەوێ دێ ئەشکێلێ مەی دەستپێکێ شخوا لەوێ دێ ما پارچەکردنا دەبێژێ پارچەیەن گۆ ji چارایەک نیشان بکەن بە سمبۆلا ڕاست یانجی گۆ نەش چارایەک بێ ئەم سمبۆلا شاش لەرەخ نیشان دەکەن دەما ئەم تێن دەبێژن دامل جەمەیە کا چەندێ پارچەیەن یەکسان هاتنە نیشانکردن یانجی ئەv پارچەکردن یەکسانن jî an jî ne yeksanin levê dê dam hatiye parçekirin çar parçeyên yeksan em dibînin em ê nîşankin bê sembola rast dema em bêjin kolkêt hatiye cema nîşankirin bi çar parça lê ne çar parçeyên yeksanin levê dê şaş em nîşan dikin dema em divê giroverek li cema heye ev girovera henekê hatiye parçekirin çar parçeyên yeksan em sembola rast nîşan dikin dema em tên sê goşel cema heye hatiye parçekirin bi çar ve parça lê her parçeyek jî ne yeksanin em sembola şaş cemê nîşan dikin lê dê eşkerê me yê geometrîk jî cema li binî hene dema em tên dibêjin em ê ên hineka ji wan rengîn bikin levê dê ev eşkêrên cema hene em ê meyzênin çi eşkêl cema ji çarayek nîşan dike em ê sembola rast li cem çêkin nivîsin û dema gone ji çarayek nîşan bike em ê sembola şaş jî li rex nîşan bikin em tên li cema sê goşe heye ka em meyzênin çareyekê nîşan dike an jîna wekî em dibêjin rast hatiye parçekirin çar parçena û her parçayek jî ne yeksaniya dîtiriye levê dê em sembola şaş li rex dinivîsin dema em tên dibê milkêşil cema heye hatiye parçekirin bes ne parçeyên yeksanin em sembola şaş li rex nîşan dikin cema girover heye hatiye parçekirin ew çar parçeyên yeksanin em cemê sembola rast nîşan dikin cema ji çarayek nîşan dike dam cema heye hatiye parçekirin çar parçeyên yeksanin ew jî em sembola rast li cemê nîşan dikin hatiye parçekirin û çar parçeyên yeksanin wekî levê dê em hevdûra em fêrî waneyeke nû bûn levê dê bê çawa nîv tê nîşankirin bi awayekî kert û çawa sêyek jî tê em fêrî sêyekê bûn bê çawa awayekî bîrkarî û bi awayekî kert tê nivîsandin û çareyek jî li cema heye bê em fêr bûn bê çawa em kerta xwe ya çareyek em nîşan dikin û bi awayekî bîrkarî em jî em dinivîsin û em hevdûre fêr bûn bê ev kertê henekê jî bi çi şêwazê jî têne xwendin wekî em hevdûre fêr bûn bê sê şêwaza têne xwendin û çawa jî têne nivîsandin niha levê dê em ê pirtûkê xwe vekin ser hindarî û çend pirs jî hene em ê bi hevdûre çareserkin xwendekarê me levê dê me pirtûka xweş heme vekiribû ser û pela pêncî û şeş em ê pirsê xwe bi hevdûre çareserkin pirsa me ya destpêkê çi dibêje li cema eşkalên geometrî hene em ê bi awayekî kert çêkin eşkêlê me yê destpêkê sê goşa li cema çi kertê nîşan dike li cema
چار پرچنا معناتو چاریک جمع نشان که امی چاو باوای کی کرد چیکن امی بنویسن خیزکا خویا کرده جی چارا یک ام تینا اشکالا خویا دوا ام اشکالا کی جیومتریک شغل جمع هیا ما کریا د پارچاین یکسان ما یک جوار رنگین کریا باوای کرد ام چاو نشان دکن خیزکا کرده جی دوا یک في اواي تين في ساندن شقوكي امزانن ب نيف دهاتا خوندن لفيدي اشكالي ما يسسيا الجمع چار پارچه هاتيا نشان کرن او چار پارچهين يكسانن ويك جوانه ما رنگين کريا با اواي کی کردما امورن بنويسن جچارا یک تی نویساندن لفيدي گروور الجمع هيا هاتيا پارچه کرن سه پارچهين يكسان با اواي کی کرد امی چاو نویسن جسسیا یک هاتیا رنگین کرن وی اوای ام کرتے خو ام نشان دکن و اشکالین خوین جیومتری گوما چه کربون لویده پرسامایا دو لویده جمع کرت هنا و اشکالین جیومتری هنا لویده ما کرتے خوش خو نویسینا و اشکالی من جیومتری جی ما پارچه کرنا و ما رنگین کرنا امی وانه که بگهن هف دیکیجا کرد کیجا اشکال ماین جیومتری نشان دکی دما امتین بیجن جد دو یک اجد دو یک کیجن که اشکالی ما جوانه کی نشان دکی دما ام بیجن تین دو پارچه دما ام بیج دو یک نیوا یعنی اشکال کل جمع تامک هاتی پارچه کرن دو پارچه این یکسان وکی ام دبینن سه گوشل جمع دو پارچه این یکسانن هاتیا پارچه کرن او یک جوانی جی هاتیا رنگین کرن دما امتین بیجن نیواما اشکالی ماین سه گوشا نشان دکی اما این کرتا خواد دو جسسیا یک سسیا یک شخوان مگو سه اشکالی کی تام جمعیا هاتیه پارچه کرن سه پارچه این یکسان و اما میزینن به اف کرتا ما کی جان جا اشکالی ما نشان دکی وکی ام دبینن ملکشا ما هاتیه تامد جمعیا هاتیه پارچه کرن سه پارچه این یکسان وکی ام دبیجن ام دبینن کرتا ما سیایت ملکش نشان دکه وکی ام تین کرتا ما سیا جچارایت وکی ام حفظور فیر بون جچارایت تامک الجمع هبو دهات پارچه کرن افتاما هنه که چار پارچه این یکسان وکی ام دبینن گروورا ما هاتیه پارچه کرن چار پارچه این یکسان او ما یک جوار رنگین کریا کرتا ما گروور نشان دکه لفيدي خندكاري مي هجاو دلال پرسه مي هنداري روپلا 56 مد پرس چاره سر کرن پرسک دمینه وکه هون جی کاری مالی هون کارن چاره سر بکن حتی وانه کدی تری هون بمینن کیف خوشیه ده